Apo go videos na nang nui go PM Kisan dai gum je pi rame nang nui go ko to bina reject me makti jana nang nui go installment dai je nang nui ngau di me makti jana nang nui next installment dai gum ngau rame be je lia gai go le rai lang de ga apo chrome ke nang nui ta nang nui go laptop bam di jana laptop ke ne in te makti jana nang nui phone ke ne du check do wile android phone any phone rai lang bega Google Chrome ke tara jai I get type te ga PM Kisan jana PM Kisan nang type te ga te jana se je pe ko PM Kisan age type te ga de ra click te ga sorry jai nang nui PM Kisan ne click te wai design na nang nui ko screen de so so te pe ko lai jai scroll down kang me scroll down te ke design na again nang nui go KYC ne gum te ra me mak te jana new farmer registration to te da we jain kane anui check to ra ba ana nang nui go PM Kisan go status check to ra jai apu ke click te wai do beneficiary status ke click te wai ra again nang click te wai de jana I Aadhaar number have ke nang go Aadhaar number entry te wai ra again nang go Aadhaar number ro gai ra 603830017307 again nang go Aadhaar card number ro gai do design get data ke click te gai ra so click te gai design nang go screen page ke pe ko nang ji nang go mobile number nang na ro gai design again details le na pe ko da nang nui PM Kisan apply te gai lo le su do hang sa ma nang ngau mak pa plan na la mu le ko te vi se nang ngau mak lo di jana nang nui go ai reason pe ko le bank status again nang go bank status I get reason te pe ko le kang me score dong to get nang nui dai jeng de mi I first installment second third fourth 5 ngau de bnya da I don't go 8 installments in next ke ngau da da ba 8 installment payment under process payment process so ja nang go next wang nang ngau ji dai ra ja na I get payment process so ja pa ko le yeah again nang go details loi again nang go status nang pe ga de sa na nang go details le na ke rawai la du mi da ni nang ne pi da mi da jang na mai hanga again loi da mai go video hanga next video ke nang go angka nang PM Kisan anui ngau mang min nia la mo ko te bi na ngau mang mai ha se bi da next video ke lia na ulai anui pelaman angka anui PM Kisan ngau ma bam ja anui ne KYC update te ma ko izine le na anui go KYC update da gum ja te ra mai bi ja next video ke lia ga da go thank you